Ania La Ketdin. Tulungan ka nagtimpla iti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugrugik lang. Si kadya ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, Jun tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. Jun, dayto iti may sa atasa. Para kani Sir Robert, Kaduam ti asukar na, ken creamer. Dayso ti kayat na. Amok ni Sir Robert. Karuba mi. Kasta ka di? Kita man lang niya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisum dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Si kamat gaya. Wen, sir. Kano ka pa yan ang rugi? Italangal daw, sir. Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Mapana ko ni J trabaho, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit ngamin. Wen, sir. Ken ornosem mo tandagiti papapel. Sige, sir. Ay, aguray ka man. Adda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Wen, sir. Kasta ati empleyado. Nagagalit. Kat, anya nga iti inararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimot laang kini pari Robert. Wen, anang. Sakpay nga ruti nagserbi iti kape na. Mayat nasingpot matlakadikan ka. Wen? Nangato ka no, kat ti saad na dita akumpanya. Kat, anya pa nga iti impapaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nanang. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya? Namin anunak nga imbon ni Sir Robert anang timpla iti kape na, nanang. Ison sala ang mati trabaho na iti iti parabaon ken paraigop iti kape. Tumakter ka man dita. Nya kamutan. Sumipat ka pa Kit-kita ang nga agin ina na da tao. Tapay nga ginana ka, nakapanugam. Kagap-gapok lang iti trabaho. Naturog lang matinaramid mo jay. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, nagtugtugaw ka lang ija opisina yaw. Kat agsweldo akla tamait. Day ta rason ka, rason ti sadot. Ewan gayam. Nakita ko mo ni Junjun. Naawat mo't gaya man iti kumpanya mi. Ay kat nasaya ata. Insurum kumamot ta na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan ti para timpla iti kape mi. Ubay ko itanda ito isang arapat nga utungkan kamates. Tapay. At naawat gaya mo ni Junjun, ni trabaho ni Robert. Un nga rod na istorya ni Robert kanya. Ni Robert kat nga medan, tinsurat ni Junjun a character reference na. Kasta yan. Ay nakat san yun aday ti maited ko anatang. Into no agbungan to pay nagitimulak anatang, umayak tumanin mangtag. Jun, agina na kamot Ha? Tapay. Puro kamot trabaho ditan. Kita man dagiti daddo mga empleyado. Cellphone dalaang. Mabalintag cellphone? Kabayatan nga adda dito trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti pa nagtimpla tayo ti kape? Madamdam apay. Inton 3:00 iti malam.
At damandamagakin ka. Anya dayta? Pasit ka diti trabaho, tagtimpla iti kape. Nabasam ka DJ company organization chart? Wen, awan mo tinakitak at trabaho para timpla iti kape. May sabulan akpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Hanggang dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka dita nga agman manicure. Wen nga ron. Kasta ka di ata talaga ditoy? Nimet Sir Robert, matmaturog laang ti aramiden na dita office na. Kasla rest day na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan mo? Ano kasano? Sikat ti makamo amang diskobre. Sir Robert, papayaban na ka no? Wen Junjun, tangay sikat tinagagad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagado ah. Masaduta ka tumakder kat. Wan sir, i-print ko. Hanggang sakbay nga ag-print ka, itimplahan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurod na ha. Ha? Wan sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan di inted mo at tinapay ko. Kaya't mo tada palaman na sir. Wen, di peanut butter ti kayat ko. Wan na sir, day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo dagita. Mabalin na si kapay lang ti mangisubmit iti report ko. Busy ak ngamin kat. Nabanugak. Nay, dagida kamot adagos dyan. Wan na lang. Napambanuga ka nagtrabaho. Anya launa yun aya, ti aramidam di trabaho. Takas talauna ti panakabannog mo. Nagadutin parawin kanyang ni Sir Robert na lang. Agasam man. Tanamin ano abim mabakan imuli aki jagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsadot mo gayam na ito akaruba tayo na lang. Sumsumrek ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasam, nagkigsa ka amangan. Basol mo no apay. Nagimas tungod kami tinluto mamasita. Agdayet ka basit at ani nagdakulan day tachan mo. Nagimas ti mangan. Awan ngamin exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan iti opisina no kasta ka akanayon. Adama ti Junjun. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka manin ako na. Kasano nga numaamuan di boss mo day tang aramid mo. June! Uy, June! Bisyak pa lang, Bet. Oras hindi pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka si kape lang tagtimpla itay iti kape. At ipaparami di bus kanyak. Uy, saan ang mabali na siya klaang? Nagadu ti timplaak. Bet, IT specialist ti trabaho dito eh. San ang para timpla iti kape? Sir Robert, ato'y ti kapem. Apay, ayan ni Junjun. Ada ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Jay trabaho na, akas IT specialist. Nan, raman akman da ito'y tinimplam akapik. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Kan, sus,
Saan una yan naputot? Anya ti ganas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Ni nga min jun ti para timplak iti kape. Sana bali. Intun maminsan laangan. Isunto ti pagtimpla mi ti kape. Uwan, sir. June, ada request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat yung timpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man gan ka. Anya ka dito in-apply matrabaho dito eh. Ado kas kumaiti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod, saan mat para templa iti kape ti inaplayak dito ikat? Saan ka man tanagan? Kasaritak ni sir. Asino sir? Kano nagaduda sir dito eh. Si manager Maaramid mo dayta? Wen, kat nasyakti ka na yun ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer siya. Taanyat ibagam kan ko na. Ibagak dahi tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalaeng. Kan saan dang agtrab-trabaho. Bet! Junjun, jay kape ka din na ita. Hala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Talaga gaya may naramid mo na para timpla iti kape ni John, Saan Sumat lagayam asaan mo kaya tapay ka ni ti CCTV camera diti opisinam. Ta saan ka ngagtrabaho? Ada pa ipungan mo ni tatugaw mo. Nayonam kumapay ay ti ules. Sige, urnusem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina dito eh. Anya, taapay, sir. Agtrabaho gayam ni John. Idinto ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam dito opisina. Anya laki tinaklasing empleyado ka, Robert? Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Makaungat ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaal na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanyak. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinang perdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga min di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na nang. Talaga aje pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw. Apay, saan na ka nga imbaon ni Robert? Mabudang tupay ang mga yabitinagan ko. Apay, nagapa kayo. Winarningan di manager mi nanang. Kasano? Natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mo't nga may nanasaya at dayta? Talaga amat nga minasaan. Saan mo atultuladan dayta anak ko? Saan anasaya at dayta agalad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana na. Kaya't ko timaddan iti napintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris dayda kanayon iti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel.
Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.